muri Kongo ngo hagiye kuvuka igihugu cyiswe Repubulika y'abavuga igiswahili. Ariko ubu cyabo kizavuka ahantu hatarimo Washington. Uko nahoze mbona umujyanama wa Katumbi Patrick Mundeke ngo mu gihe Tshisekedi yakomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga muri Kongo hashobora kuvuka igihugu gishya cyiswe Repubulika y'abavuga igiswahili. Ubwo cyaba kirahagana haba ari mu bihe bicubwo mu bice bivuga igiswahili uvanyemwo abanyarwanda gusa n'abanyayituri batarimo. Ubwo byaba ari ibihe bice ubwo haba ari igice cya Katanga twari icyo bitaro Gra Katanga. Katanga uko behekera zikiri province 6 baje kukuzigira 23 mu Katanga yavuyemo Tanganyika, Manyema, Ruaraba na Katanga. Ibyo ngiye mbona naho ngaho ni mu cyahoze yari Katanga. Ubwo yabigiye kubangikana n'ibice wenda by'abavuga ikinyarwanda se ko abantu batekereza ko na mu bice bya M23 no hashobora kuba leta. Sinavuga ko byagenda baba abaturanyi. Ibi bivuze iki kuri Tshisekedi? Kuri wese sizo misi yarimo se reka Katanga yigeze ko nk'igihugu imyaka 3 afite amafaranga yabo bafite iki byose. Ubwo baba barimo bashakira ubutegetsi nde? Ntabwo namenye ngo ni kanaka ko n'ubundi kuko ntabwo twaganisha kwa Kabila kandi Kabila ntabwo ari ku rwego rwo kuba perezida. Kabila no gushaka kuba perezida ibyo bintu yarabirenze. Ubwo mu bari hafi ya ninde muntu ushobora kuba kuko urumva niba barimo batekereza ko hashobora kubaho leta bavuga igiswahili byanze bikunze n'uwayibora arahari. Urebye mu barideri bahari bo muri icyo gice nyine icyo gice kivuga igiswahili nabonamo abantu babiri bashobora kuyobora ni Moise Katumbi cyangwa se uwo bita Matata Ponyo Mapo. Wabonye ko nawe yarahunze nabonye n'ishuri ryiwe na association yiwe bari bamaze iminsi barafunze kuko buri yashinze ishuri école primaire ahe kuri maternelle ageza no kuri kaminuza ku rwego rwo hejuru iwabo Kindu mujyi wa Kindu rasa neza iwabo muri Manyema. Ubwo rero niwe wabashe kuhubaka kuko yabaye minisitiri w'intebe wa Kongo nawe mu gihe cy'ibyo yavanyemo yubatse iwabo. Ubwo rero na Moise Katumbi niho bazamo ariko buriya Moise agira ibibazo by'ubwene gihugu nawe Moise bamubona kuri yasura mubonamo ubuzungu kandi abanyekongo bafite isura mbi ku bazungu bazi ko umubabaro wose babayemo igihe kirekire ari abazungu bawubatera bashaka umutungo kamere w'igihugu. Ubwo rero Moise iyo turufu yamukuramo. Ubwo amahirwe akaba asigaranye Matata Ponyo Mapone. Niwe waba usigaranye ayo mahirwe kuko we bamubonamo kuba ari umwirabura mwene wabo bamubonamo kuko buriya Katumbi nawe ubwo Kongomani bwe buriya busa n'ububarirwa ku mashyi. Nuko ngo Moise Katumbi ise n'umuzungu nyina akaba umunyekongo ariko ufite ibibazo nk'ibyaba makenga. Nuzize ko ibyo bibazo bihari Kongo kubo bahana intuza urubibi. Yego. Bagiye hari abaturage baho bagiye ni n'impamvu buriya Moise Katumbi ngubu akoresha pasiporo ya Zambia. Yakoresha pasiporo ya Zambia hanyuma Kabila nagakoresha ya Eswatini buriya ni muri Swaziland kwa Muswati. Uko ubundi bombi pasiporo nta pasiporo bagira ko Tshisekedi yarazibambuye. Ubwo rero niyo mpamvu byagorana ko Matata Ponyo yaza imbere kabisa niwe waza imbere. Ko buriya Kongo ibintu by'amoko babishyira imbere cyane. None ko barimo bashaka kuvuga ngo mu gihe itegeko nshinga ryahinduka ko niho kumutega umutego. Gutega umutego Tshisekedi se? Baravuga bati mu gihe wahindura itegeko nshinga byanze bikunze natwe turahita dushinga indi leta y'abaswahilifone. Ni nko kumukanga mu guhindura itegeko nshinga bireke. Ni ukuvuga ngo kurihindura ushobora gusanga n'ubundi byari byose isahe yari yose bariteguye kandi ushobora no gusanga na Tshisekedi ibyo ngibyo bavuga ari byo ashaka cyangwa ari wo mugamba arimo. Hanyuma abo ngabo baraza kubangikanwa rero n'abandi bantu nahoze mbona umuhuzabikorwa wa F23 Corneille Nangaa avuga ko ubuyobozi bwashyizweho n'uyu mutwe mu ugenzura mu burasirazuba bwa Kongo ngo atari ubwinzi bakiba ahubwo ko bufatwa nk'ubuyobozi bwa burundu. Yemeza ko bugomba kwagurirwa n'ubundi bice birimo ahitwa Ibeni. Ahubwo yimesa ubu butumwa bwo buvuze icyarashaka kuvuga iki? Arimo ararangaza abantu. Ubundi mu bice bagenzura Beni nta gice cya Beni bafite.
Beni ntago M23 igerayo. Kandi Beni harimo ingabo z'Ubugande. Ubwo rero ibi byose ayo makuru yose bayakuye ku ntuza. Ejo bundi hari ukuntu byari byagenze yaguhuye na wundi wa muyobozi wa MONUSCO, akaba n'intumwa y'umunyamabanga wa Loni, niba James Swan, sinibuka izina rye neza. James Swan. Noneho ngo bari kuganira, yaganiriye n'itangazamakuru ngo turi kuganira, ngo namubajije ko twafashe Goma, icyicaro cya MONUSCO kitakiva hano kikimukira kikajya Beni, nidufata Beni nabwo muzongera mugende. Ariko nta abantu igice M23 yafashe, abantu bagiye babasha kumva ibyo bireba na Washington. Sinzi igituma abantu nibwo wakoma umuntu yavuze ibintu ujye wibuka Washington. M23 idodeye mwaho ngaho ntago izaharenga. Mwabonye uburyo bafashe Uvira, bonye ukuntu bavuyemo, ngo biragoye kuba M23. Mbese muri make ko babyumve neza, ahantu Rwabugiri yafashe ntago izaharenga. Ibyo birahagije rwose ngo abantu babyumve neza. Aho Rwabugiri yafashe ntago M23 izaharenga. Ariko nanone ku rundi ruhande, abantu iyo bajya gusesengura kino kibazo bakunze gusesengura Kivu ya ruguru, byagera muri Kivu y'epfo bigasa n'ibyivanga. Kuko nko mu gitondo amakuru twaramukiyeho nuko muri Kivu y'epfo n'ubundi mu Minembwe hari umwuka ukomeje kuba mubi kubera ibitero bya FARDC n'ingabo z'abarundi. Ikibazo cya Minembwe cyo kizakemurwa nande bizagenda bite? Hari umunsi umwe kizakemuka. N'ubu turi kuvugana centre ya Mikenke AFC M23 yinjiyemo natwirwaneho. Bivuze ngo n'ubundi mu Minembwe bizarangira hagiye mu maboko ya FC M23 hategeke, bizagenda gute? Igice ikigoranye ni imiterere yaho, ariko gahoro gahoro ko imirwano izagenda yigira imbere. Mbese ikigoranye muri minsi ni ukubaka urubibi aho batandukaniye na leta, kandi nkeka ko bari kubigeraho. Kuko amakuru ahari nuko ejo bundi ku Minembwe centre haguye indege izanye ibikoresho bya gisirikare, harimo n'abasirikare b'umusada. Indege ya M23 yahaguye, irahagwa irongera iragenda izanye ibikoresho n'iki byose. Ubwo n'ubango rero nizo mbaraga ziri kuzamo byanga bikunze. Wabonye ko n'undi ku munsi w'ejo basenye ibirindiro muri axe igana Uvira, hejuru imisozi iri hejuru ya Uvira, buri abaho hasi no hejuru ho plateau no muri plaine. Muri ho plateau hejuru rero hari imisozi iri hejuru ya Uvira. Basenye position y'aba FARDC bari bahari, ko ari kugira ngo bakupe inzira yose y'ibitero byose bagabwaho hariya. Barashaka kugira ngo bakore strategy, bafungira leta pose ahantu hari strategique, noneho baturane gutyo nta kibazo, rube nk'urubibi. Ariko leta ya Kongo ko muri minsi nta kirimo itangaza kuri imirwano se. Nose leta yavuga iki? Cyakoze ejo nabonye bwo bari gukoresha uwo bita Kongoro, niwe umaze iminsi ataka cyane uriya mu bwoko bw'Abanyamurenge uri Kinshasa. Ariko kuba leta irimo ikoresha Abanyamurenge ntibirimo bituma n'ibibazo byo mu Minembwe bitumvikana neza. Niyo bya biri nakubwiye ngo hari intambara zindi ziba zihari ku ruhande y'amasasu, ya yindi yo kurangaza abantu ubereka ko ibyo bari kubona atari byo. Uri kurasa mu Banyamurenge ariko abana babo bakaza bavuga ibindi. None abo ba Kongoro bari kugenda bavuga ngo indege zirasi wabo ngo ni drone z'u Rwanda. Ubwo niyo byari byo kurangaza abantu nyine. Ukibaza u Rwanda niki rwaba rupfa n'Abanyamurenge kandi ari Abanyarwanda. Ubwo bivuze gutyo hari ushobora guca inyuma kandi imishugujugu ngo ntabwo ari Abanyarwanda n'Abanyekongo. Ariko n'ubundi n'Abanyekongo ntabwo ari Abanyarwanda. Hanyuma se General Gasita yirukanwe Uvira gute? Bavuga wa mugani General Gasita bamwanze bavuga ko ngo ari Umunyarwanda yabamaneko. Wibuka wa undi waguye mu ndege Kisangani kumushyingura, so byahereye bisaza ubuzima, nuko ko muri Uvira ubuzima bwari bwahagaze. Nuba ngo ibi bintu bizagenda bikemuka gahoro gahoro.
wumve aba bajenerali hari uwo bita Makanaki uramuzi habagaho Makanaki na Makanika harya ubwo Makanaki ni umuzarendo unuva ngo ni umumayimayi bana batafika mu bulongo ya Uvira Kongo mzima hapa Uvira tupendi desordre ya kutumana bageni hapa batu benia bafanani bakongomani hatupendi kama biko na bakomandare jo yabo ya asili yabo ya Kinyarwanda hatupendi hapa Uvira kama biko na ba general yabo ya wapi hatupendi hapa Uvira na bayo bashatuma sura yenye hatupendi hapa Uvira vraiment bitu itaharibika watu wote sisi tunapinga Gasita kwa sababu Gasita iko na esprit ya M23 Gasita ni M23 ndio maana tunampinga uko umujinya bafite ikiwa tumefanya hivi ni kwa sababu hajarudia jana tulikuwa mkikao na komanda region tukaambia komanda region ya kwamba sisi hatutaki Gasita kwa sababu ya hizi zenye mimi na watajia hapa za huyo buasi usaditi kwa hiyo tukampa shurti kusema kwamba aondoke a partir ya jana kulikuwa ma communication urumva imyumvire y'aba bantu urayumva urumva aba bantu babana mu gihugu kimwe Gasita yarafite imyumvire ya M23 urumva Makanaki yavugaga ngo hatutaki sura yenye zifanani na wakongomani Gasita munyarwanda tumutake hapa Hajibaze Olivier hari indi comment ntoshaka kugusaba gatoya i Burundi Abarundi nahoze mbona inteko ishinga amategeko imitwe yombi irimo irashyira igitutu irashyira pressure kuri leta ngo yemeze genocide y'abahutu yo muri 1972 Abarundi bo ibijyanye n'amoko babijandikamo bazagera ku mahoro ku buryo bworoshye ni ukuvuga ngo buriya ibanzu bare muri 1972 ubwo hashize imyaka 54 ngo abashobora kuba baragize uruhare bo mu butegetsi bwa Michel Micombero ubu mu myaka 50 abariho si bakeya cyane ubwo kigiye kuvamo sinzi ni ugufatira iki imitungo yabo no ngo icyo barimo bavuga bari kuvuga ko ngo bari gushyira pressure kuri leta kugira ngo bemeze ko muri 1972 mu Burundi habaye genocide y'abahutu ariko nabandi hari bomperutse mbona abantu bo muri Cirimoso bavuga bati ibyo bintu murimo ni hari ibyo bita ngo ni AC genocide Cirimoso iyi ni ishyirahamwe rirwanya ibijyanye n'ihonyabwoko cyangwa se genocide baravugaga bati mu Burundi buri gihe iyo abahutu bafite ubutegetsi bashaka ko ubwicanyi bwo muri 1972 bwitwa genocide abatutsi baba bafite ubutegetsi bagashaka ko ubwicanyi bw'1993 nabwo bwitwa genocide yakorewe abahutu abo barimo baraganisha hehe kano karere muri iki gihugu urumva ahantu biri kuganisha niho naringeze no ngo CNDD FDD ubundi bakomoka kuri bande muri 1972 Micombero habayeho incabwenge z'abahutu yego zashaka guhirika ubutegetsi bwe nibo bivuga ko ubutegetsi bwe bwishe 1972 abana babo rero nibo bashinze CNDD-FDD babanje bashinga Frodebu ku Bwandadaye nibwo baje kuvamo bavamo CNDD-FDD urumva bikiri ku bwa nkuru nziza ibintu ntago byari gukunda ko nkuru nziza nyina yari yaramubwiye ngo uzabe perezida atandukanye n'abandi ntuzihorere kuri ba nyokorome rero urumva ko yari balance we ariko abangaba bariho ubu ngubu baraza guteza ikibazo niba bakurikiza ibi nibajya muri ibi bintu no barasanga bari gukurikirana abantu bashaje cyangwa se abantu bapfuye bagiye gufatira imitungo yabo batanga kuryana n'abandi urumva ibi bintu imyaka 50
ampurisi nimba koko Micombero yarabikoze n'ubutegetsi bwiwe, ntabwo bagiye ntabwo hari icyo bita ngo ihonyabwoko nka jenoside, ni ukuvuga ngo ni kwibasira abantu b'ubwoko bumwe, ariko ntabwo ari byo urumva we yarahanganye n'abize gusa. ibi ngibi nta kintu nta ngaruka bishobora kugira ku butegetsi buriho mu Burundi muri kino gihe. Ubutegetsi buriho byazabugeraho, byazagira impact, kuko abarundi bamaze kugera ku rwego rwo kumva ko abantu kubaho ibintu byecyanye n'amoko byavaho. Tujye Bugande ku rubanza rw'uyu Metere Elias Lukwago. None sinabonye Charlotte yamusabiye imbabazi ku mugabo we. Charlotte yamusabiye imbabazi, icyo yakoze nuko bamuvanye muri basement. Ubu mu bitangazamakuru bari kuvuga ko bamujyanye mu nkiko. Ndabona bamugejeje aho bita ngo ni Police Station Kira Division, arimo araregwa ibyaha bijyanye n'ubugambanyi ku gihugu. Byaba bifitanye isano nuko ari mu rubanza rwa Dr. Kiza Besigye, kuko baravuga bati wamenye umugambi wo kugambanya igihugu urawuceceka nawe ubwo uri umugambanyi. No ngo nimba asanzwe anamwunganira, ariko ibyo byose ashobora kuba burya abantu ba ruguru y'umuvumba bagira udukoryo, nabo ntibajya babura udukoryo duturutse kuri uyu muhungu wa perezida. Ntabwo uri udukoryo nk'ibyo ngibyo. Nose ngo urugero ubutegetsi buriho bwahirikwa Besigye nk'umuntu warwanye muri iki gihugu, abona igihugu yagihirika, buriya leta agahirika ubutegetsi. Yahuzwa n'iki? Yagihirika da. Sinzi ko mbyumva, nuko nyine burya ngo no ku butegetsi bikanga byinshi. Ejo hari umurundi ukunda gutanga ibitekerezo mu nyamakuru byo muri Tanzania, cyane cyane mu kinyamakuru cyitwa The Chanzo. Yavuze ko Afurika y'Uburasirazuba nta demokarasi ihari, ngo uretse ko amategeko nshinga hari abaturage bajya gutora, ngo ariko ibintu byose byitwa demokarasi ntayiba muri uyu muryango, ntayiba mu bihugu bigize uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Agenda arondora ibyo bihugu byose agaragaza ko ibintu byabo byapfuye, nta kintu kizima gihari. Asoza yibaza ngo ninde muntu uzagarura demokarasi muri East Africa. Naye namubaza se abona tuyikene muri East Africa byo? Ahubwo se we ntituyifite. Demokarasi kandi nanone biterwa n'uburyo umuntu abijudginga, uko abyumva. Nimba abantu bishimira uko babayeho, ariko so bashaka ngo natwe tujye kuri za presidence no kunesha amategeko n'amabuye. Bo ntekereza ko abantu bashobora kuba baritiranije icyitwa demokarasi. Wa mugari ntabwo demokarasi yabaho abantu batateranye amabuye. Nyine urumva tuzira nko mu Rwanda ngo tuzira ngo ntabwo abantu bigaragambye. Ngo mu Rwanda ngo niki ngo ntabwo kwigaragambya byemewe. Mu Rwanda biremewe cyane, ahubwo mu Rwanda ntibyemewe. Mu Rwanda biremewe. Upfa kwigaragambya mu gitondo wakorganiza ukagenda. Kwigaragambya bavuga usaba uburenganzira, batabuguhaye bakemura ikibazo cyari kigiye kukujyana kwigaragambya ntujyeyo. None se bo kwigaragambya bavuga ni ibyo ushobora no gukora batahawe uburenganzira. Ubwo se ibyo bintu hari igihugu kizima cyabikora, ko abaturage baho nk'abatagira amategeko kandi igihugu kiyafite? Bakeneye u Rwanda rwimanye ibiraka kugira ngo haze umwiryane, noneho NGOs n'abaterankunga kawunga yongere garuke. Se wibuka 95 NGOs ari ziri hano cyane. Zere nta zabuze icyazizana hano. Rero
bumva kuko ngo abantu baryana bagakozanyaho n'ingabo n'abapolisi batera amabuye nk'ayo byo muri Kongo n'ibyo ashaka. Buriya nta munyarwanda niyo wahamagara ntawe wabona, nta munyarwanda wajya. Burya hari ibintu abanyarwanda barenze, burya n'amashyaka ya politike biri mu bintu abanyarwanda bahuzwe. Kandi urebye burya benshi tumeze nk'abataba no mu mitwe ya politike, burya benshi wese baragiye kugira bati buriya abanyarwanda rasiyo babonye bisenyera igihugu n'imbaraga byabatwaye ngo bongere bacyubake. Bonye ubwabo hari umurongo bihaye ari utuma batandukanye n'abandi bo mu karere. Ariko abantu bari mu gitugu, ngo bari mu bitugu, bari muri demokarasi iri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo turayibona. Ariko iriya si demokarasi baba batubwira sasa la demokarasi. Umunsi hapfa abantu bangahe rufo icyaro ryose. Umva Olivier, reka nkureke nkora amakuru. Urakoze cyane.